Kei te kōkiri hea he pire hou I roto I te whare pāremata, kia korea e ngā kairau e kitea I rungi I ngā huarahi o Tāmaki Makaurau I te wā o te whakataetai I Puwhutu Pōro o te ao. Engari kua tū ngā pihi o ngā rōpū tiaki kairau I tēnei whakaaro. Anei ngā tai pitopito. He kai āwhina wā tēne Maggie Edwards I te hunga kairau I ngā tiriti o Manurewa. Kua kite ia I ngā raru. Nā paru I waihohia e nā kōtiro nei, I runei te tiriti. Ko te hiahia o te kaunihera matua o Tāmaki Makaurau, ko te whakamana I tētahi ture hei tohu I ngā wāhi e mahi ana te hunga kairau. Kia pai ai nā tiriti, ne? Ko Rangi McLean tētahi o ngā kai kōkiri I te pire I te wā o te kaunihera o Manukau. Nā rātou hoki tēnei take I tīmata. Te ai o tātou kōtiro e hikoe ana I runga nā huarahi. E tahi o rātou te mau o rātou kākahu kura. Nā reira ka whakaaro mātou me tirohia, me hangahia tērā tūmomo ture I roto te kaunihera o Manukau. No reira, ko te pātai ināi nei, ka pēhia te iwi kāinga nei o Manukau e noho ana I raro I tēnei ture hou. Especially for our young ones today. They're not really good role models, I reckon. It's up to them what they do out on the streets, and if they look after themselves, well, it's up to them, eh? There's other ways to making money apart from selling yourself. Hei tā te rōpū kaitiaki kairau o Tāmaki, ka tahi te ture he ko tēnei. This is horrendous. If anything, it sort of states that people will be given a $2,000 fine. And, you know, for a lot of people who are on the streets, poverty is an issue. If they can't afford this, I mean, they'll have to go to jail. E kore hoki te ture e aukati I ngā mahi a te hunga kairau. Regardless of the law, they will still be here, and if anything, the current law actually protects them. So if you're going to change the law, you're going to put them in a vulnerable position and drive it underground. Kei mua te pire I te aroaro o te komiti whiriwhiri, me whakahoki kōrero rātou ki te kāwanatanga a te marama o Hepetema. Irina Smith, Te Karere.